Unaliva kungaboni kamba phika kukhulumela futhi engane kuyasesaba uma sihlangana kuyashalaza bhekelena uyolwani niwemntu khulumela futhi unaliva kungaboni kamba phika kukhulumela futhi engane kuyasesaba uma sihlangana kuyashalaza bhekelena uyolwani niwemntu khulumela futhi unaliva kungaboni kamba phika kukhulumela futhi engane kuyasesaba uma sihlangana kuyashalaza bhekelena uyolwani niwemntu khulumela futhi unaliva kungaboni kamba phika kukhulumela futhi engane kuyasesaba uma sihlangana kuyashalaza bhekelena uyolwani niwemntu khulumela futhi. Njalo kusuperstar kuyana fashion isikhomba sikathi kolosudlula bedlala vezofihlileyo usesindo somhlaba kudala abanye bathi ngayizolo mtheni lento bakudala esinda abantu 1+1 2+2 zothi ifika ku4 bese kuthi upayithiwa abanye bafela othandweni abanye bafela emanyaleni thina sazi sofela khona kusoka lentombi engakaqomi ngoba nezange nje yamqoma jike ezimpinga ngokhotha iqolo unyanyo ujike ubhekele yona mngane wami obayithanda into ezisengamangisi zisho njalo nje into engazamashinga ngisuka phansi emsimkhulu esitradeni isigodi kolesikhona obhongisho ngithi ngazongamfoka amakhazi ukuthi umsindo kacwathuke loyo Sizwa sesithathe mengaphandle pheke kwentamo bedlandavere khona lisho kanjeni ichawe Ngimuhle mina ngoba ngiholo mafutha enjalo nokuthutha ngene basho bangasheqozala umama loyo Ngibe ngizalwa isaphula mthetho abanye bolungisa uduma ke loyo Ngithi angengande kakhulu umngane wami ngokodwa nje ukhalaza komkhofu usukhathela ukubulala kanye nokugijima ebusuku ngehlela ngezathi hey